lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti inta ikanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti maysa a pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, numaminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin ama naging bubukod nga isumatan ti makagapu no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan anasayaat adida ammo nga isumat ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin apadas ko. Padas anang tad-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysan. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina. Isaronok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak medten. Maragsakan met siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, naimatan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta, daras amalpas. Anya parpartakan. Kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nana. Ala. Partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas. Samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba. Nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Saan matlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aram idik mat amin akabailak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoya panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaang ditoy. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arudan. Pudno asan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga ta nulumasin talaang iti kasta, saan ka na marigatan kininanang? Agabang ta uray ta sidigmat laang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang day ta. Ken maysa, kaasimat ni nanang nuag may santun dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Isa bayam ka di ngagkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmi tirik nami iti tunggal maysa. Amo ka masursuro naktumatlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagasatakunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas-tuyak ka, mariminda. Nay, asino manan ay atidakda ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon, maray.
Di mo man la malaplapdan ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramidan na ka. Nakasingsing petupay, nakagagagat kaan na si kasupay. Na, di ka kaagyaman ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot. Tapno amom, plastik da dya Sheila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Ha? Pudno ba? Kita ama, imbes asyak ti pangpangtadan ni Randy iti birok na. Saanan ta iti dayjay moten Sheila. May kadwa aklaangan iti anak ko, Mariminda. Iso ama surunak talaga. Basol day ta Sheila ti amin. Basol na. Ay sos, talaga adi kag pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo. Iso a natural lang nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta Sheila. Siyak amin ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae. Kasadum ko mga aramidan dayta, katagasawa da nga rudan. Ay basta, aramidak amin akabaulak tapno agsinada. Dayta titandaanam minda. Amom kadian nakasaritak ni nanang ko itay Manong Randy? Ay gat nasahat ano kasta, Ara. Kat kung stadangay ka numat ni Pilipinas. Nasaya at damot ka no, Manong. Iso na laang, ta na istoryan na saan pa'y gayam nga okay ni nanang mo kanti asawang. Ha? Parparigatan ka numot ni Nana Edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga rami da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya? Ang awan mo timbagbaga ni Sheila akasta kanya. Ta saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpet mat nga minti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adi na kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi mat asawa. Husto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa baling agparparik na kanya. Ket, anya ti planong ita, Manong Randy? As ka na makasaritak ni Nana, kastamot ng tasawa. Pagkaking kwa na, nupudnot inamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasadyay ti sitwasyon da. Manong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti inam, ha? Laglagi pa mga inamlat ta day jay, Manong. Ay, dakman na muna api ang kasadyay ni Nanang. Awan pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanya. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutan siguro ang mga nupanawam nga agmay may sa. Iso akas di titrato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Naganano kayo? Ganda rin sana may drawing tiro pa yung kapit ikasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adi na oras. Ha, suron kaun. Happy nga na yan, nana. Anya tinapasamak. Kana sino ang babae ti dakdakamatin nga ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Iso matlagaya makasta ti langayo si mo Kapugaya may timanukan niya. Wan, gapukan ko na. Iso nga imadayumatan tirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak to pulos mapakawan da dya sila. Saan apulos? Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tigura yung timanukan yun, nana. Ay talaga Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kuken ka, Rigor. Ay, glano, nana. Basta kumita akong Katun alangan mat. Siya ti makamak. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor.
agpamarang ka nga agar-arom kini Sheila. Iti kasta, adda maipulong ko kini Rande. Naitalang ka dinala. Basic! Inton bigat mo't lang. Parugya kong di paparami niyo. Iso na lang takasapulak ti down payment. Aha. Adoy. Ah! 500 pesos lang. Ninalay dito, mat. At tayo ako kurang dito. Nayunak tua, inton maaramid mo, ti ipaparamid ka. Ay, sana mabalin na. 50% ti daw dawata ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanya. 10,000 ti kabuuan na bayan mo kanya. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma, ti down payment mo ita kanya. Anya, nagninamatan. Ikatwa na. Abay, just. Ay, apay, awan lat bawas na matan, Rigor. Awanan na. Di kagdalag ta surbol mat. Tiket ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo itiket yo pasamak. Onya, kayat yo, wala saan. Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli ak matla ang adagaws. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik, Rigor. Sheila, balasan ko! Sheila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita, intaray da ito ospital. Anya, Ay, ang apay tata, anya tinapasamak ka ni Nanang. sigong ka na kita nakakita. Agdardaras ka na ang nagbalasew. Isuan na nung par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dito ti ayan ka. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut ni. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mat tinagpalasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Apay na pasabag tikas na kanyak. Apay. Oh, malading ita nakuunay tikas na napasamak ni Nanang. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa isang tumakapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kuana. Nagyamanak bakit? Kay tilikudan ti amin ang madiatrato na kin ka. Nagsayaat ka latakin kuana. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy, Inistorya amin ni Ara kanyak. ni Ara, kunam? Wan bakit? Di mo't na ibaga kidengken ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi titoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nanaminda kin ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isuan amuak bagat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken kuana. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila.
Sapay ko ma, tamakita mo ni nanang deta kinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na. Kumusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy dipilid a pagtugawan, Mare. Sana balay, tama kapag nakantumat laang. Isuna laang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapol nga may agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, Mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak kat si kamat laang ti makasungbat kadagita sa ludsud mau, Maray. Mare Minda. Mas daawak laang, Maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano anaggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay ataaw Dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daga sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos. Nay, anya ti kayat mo asawan, Mari Edita. Adayta, nalpas kayon a pinadigusan, nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoy kasasaan ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadaasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila. Awan rin ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. Nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na. Gapo ka nagiti saan anasayaan ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta matan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente Pakawanan na ko, anak. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uwain, Sheila. Awaten kan kas manukang. Katayatan kan ipatagkamutan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na inana. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkararag ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Ti surat nga intay drama ita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Ronald, ti Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan iti nagan a Ronald. Naawisakmat a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko, may papan kan ayat.
5 atawan mi idin nga agayan ayat ka ni Grace idi nagabrudak. Inaramid ko ti kastoy tapno ti kunak kat makaornongak iti usaran mi nga agkalaysa. Iti unag ti 3 atawan ti panagin na dayomi, makunak anasaya at met ti nagbalin a relasyon mi. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi nagawid akon ditoy Pilipinas. Kastoy man dagiti pasamak. Talaga gaya mapudno tinatamag ko. Ngadan sa bali amang parparagsaken ka. Sorry, Ronald. Sapay ko mata mapakawan na. Jaklaim pagharap. Amaramid mo ti kastoy kanyak, Grace. Isumat na gayam at di mong sungsung-batan tagiti awag kan text ko ken ka. Kaputa naragsak ka ni ti sitong ti sabali a lalaki. Kat tinasakit. Laklakay pa'y iti sangapulo at awan ngam siyak. Ronald. Kaano kayo pa'y iti dayjay a Jake? Agmay sa taon kami, Ronald. No kasta. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Saan ka aluklukwan? Di mo't imbagak idikan ka awaswasan tan ti relasyon ta. Gapot na awanan ti panagayat ko kan ka. Ngam ko na mga agsarita ta, apaman ang makaawit ka. Ita, kasta ti ibagam kanya. Inpay kumot amin ken ka. Intad ko amin akasapulam. Impaay ko taglaplapusana na pamatag ko ken ka. Si ka na ang tinagbalin alubong ko iti nagtimano at awen. Yung una yan, takas lang gayam ti subad mo kanyak. Nagsakit, Grace. Nagsakit. Sorry, Ronald. Aklunak abasol ko. Ang panagkunak ka talaga siguro asaan adata tinaituding para ititunggal maysa. Iso asapay kumataawata mong tiga sa tadwa. Lipatan na kun. Kat lipatan kamatan, Ronald. Kastalaan ka di kalakakan ka ti amin, ha? Ronald, namin ano ka di nga ibagakan ka. Asaan kan nga ay-ayatan? Ni Jake itan ti ay-ayatak. Kat agkalay sa kamin iti mabi. Talagang awanan makalapad pa iti panagkalay sa da Jake ka ni Grace. Agasawa dan na talaga. Wan nga roda. Ladies and gentlemen, may I present to you the newlywed Mr. and Mrs. J. and Grace De Vera. Wow! Congrats! Congratulations! Sa wakas, officially, Mrs. De Vera matlangan ti best friend ko. Nabayag nga inururay na daytoy akan nito, Ronald. Oh, dayjay. Pirpirmaan dan ti marriage certificate na. Ay na, maragsa ka na ka talaga para iti best friend ko. Uy, Ronald! Umisam ka mat, Nagunagmatday tanasan na ay mo, Ronald. Carol. Sa bagay, maawatan ka matkit di Amok na ay ayatong pailaang ni Grace nga aging gaita. Si kamot nga na talaga ti imo na nga inayat na. No saan lang nga dimteng ni Jake, amangan no si katikadwa na nga adda iti sangwanan ti altar ita. Carol. Angam talaga akasta ti biyag. Ag-move on kakit din. Naragsakan ni Grace iti sidong ni Jake. Isu arumbang nalaang nga agbalin kamat anaragsak para kenkwana. Una, naragsakak mo ikat para kenkwana, Carol. Sigurado ka? Uwan, kunak lang arunan. Magsarita kami sakbay ti panagkalay sa laki ni Jake. Inba kenkwana. Respetuhan kan suportarak ti desisyon na.
Nasaya at matngarod no kasta. Di kagdanang, amok kan mamati ak, amasarakam tumatlang ti babay apud-pud no amang ipatag, kan mangilalakan ka. Congratulations, Grace. Ronald, kung naklakit din na saan ka makadar ay itikalay sami kini Jake. Mabali na yaman tasaan. Amumat no kasano ti kinapatag mo kanyak. Iso sana mabaling nga awa na kiti pinaka-espesyal nga daw ti biyag mo, Grace. Agyaman na, Ronald. Oh, Ronald! Kumusta? Okay lang, Wet. Pare, congratulations. Agyaw na, pare. Kat sa dino nga iti paghanimunan niyo, pare. Ha? Ikay Europe, pare. Austria, Italy, ken Germany. Sa kamin to agpa New Zealand. Wow. Sabali talaga tibak na nga niya. Wan pare. Siyempre, kaya't kumat, ngay kang iti memorable honeymoon ti asawa. Isuwa talaga, ti insagalak. Excited ako na yan, Jake. First time ko timapan ija Europe. Oray siyak, mat. Babe, oh my God. Tas ikaswanta tang iti na dumupay a bisita ta. Pare Ronald. Sige lang, pare. Mabiit na ang Jake. Apay, babe. Sikapay lang ti mga sikaso kadagiti bisita. Kasarita klabiit ni Ronald. Mabalim? Okay. Mano minutes, di pa nagsarita yun. 5 minutes, babe. Okay. Siya pala nga ron, di magsarita. Kadagiti bisita ta. Ronald, sorry. Amok nga aging gaita. Kat masaksaktan ka pa ilang. Grace, pangasim. Di mo ko man ipalagip kanyak na ita. Araramidok mo't amin ang kabailak. Tapno agmubo. Ang mga nukal pasanda ito kat agsubliak mo't lang i Japan. Ronald. Apay nga aging gaitakit. Agkidkid daw kapay lang iti pamakawan kanya. Kasalamat din agbababawi ka nakikalay sa kini Jake no kasta. Banang ka saan man, saan ka di? Gamin, magitak mo ito naragsak kayo doon. Iso aparan niya pailangan ko mati pa nagsorin. Kaya't ko lang ang asiguraduan na talagang okay kan, Ronald. Siyempre, saan? Amom na ita, Grace. Ronald. Ang amok nga awan ti sa bala tulungan na. No diti, maging okay ak tumatlahan. Ayong gaya. Agyaman ako iti wedding invitation mo, ha? Imayak, tapos may pakita ka nakasagana ko na mga awat iti napasama ka data. Your presence is highly appreciated. Thank you so much. Agyaman ak iti amin, Ronald. You're always welcome, Grace. Best wishes. Enjoy your life with Jake. Kat no, kiakton iti 100%. Mabalindak tumutan nga alaan nga agbalin aninong ti anak kayo. Sigurado ka kadi iti dayta desisyon mo, Ronald? Huwag karon. Agsubliak di Japan. Tapno may liwliwag ko tinapasama kada kami kini Grace. Sa bagay, gusto mat kit di dayta desisyon mo. Katsapay lang ko ma. Tagsublin tumatlaang ti sigud a Ronald, anaam-am mo. Agyaman nakiti kanayon na parang tultulong mo kanya, karon. Pinapudno na. Diyak unay narik na tiliday. Iti napasama kada kami ti best friend mo. Gapu iti kanayon apanangan andingay mo kanyak. Anya ka kadi, Ronald. Awan anyaman na. Maragsa ka na ka makatulong kan ka. Kan araramidik ti kastoy,
Kas panagkid daw kumatlaangan iti pasensya. Gapo iti inaramid kan ka ti best friend ko. Amok nga inayat mo na iti gayam ko. Isu na lang tadimteng ni Jake. Jak makidi babalaw ni Grace and then napasama kiti relasyon mi. Talaga siguro aday iti plano ti Diyos para kada kami. Talaga siguro asaan ada kami tagkagasat. Iso kas jeti napasama kada kami. Ronald. Nagkasaran ti best friend mo. Makitak mata naragsakan iti sidong ni Jake. Iso nga awan nga rodan ti rason. Tapno pagtali na adagpay dito'y pusok. Hello? Hi, Carol. Ronald? Siyak nga, Rod. Oh, kumusta kan? Sa dino ti ayan mo ita? Dandan di ka na ibusesan Adag ita diti Canada. Hanggang planok tayo gawin dito Pilipinas. Tapos nagbakasyon. Wow! Ay kat nasaya at nalagip nakpay. Kalpasan ti 5 atawan adi ka nagparparik na. Oh, good. Kumusta ka man, Carol? Ada ka din asawam? Awan pa'y nga, Ronald. As in, single ka pa'y laeng? Kasta ka di? Yes na yes. Diyak pa'y laeng mat nasarakan ni Mr. Right. Okay lang. Tanapintas matlat ti karir ko. Imbang man, nakalagip ka mat nga agawid dito'y Pilipinas, Ronald. Siyempre mat kailiw ko mat ngaminan di tayo. Good decision, bro. Maragsakan ang amakaam mo nga agawid kan nga agpaiso dito'y Pilipinas. Welcome home, Ronald! Hi, Grace. Oh, Ronald, nagawid ka gaya man manipod Canada. Kumusta ka? Daytoy, okay lang, Mad. Sika, kumusta ka, Mad? Daytoy, okay lang, Mat. Ang naklaatak talaga iti isa sa rongkar mo, Nakaamuam ngay adito iti balay mi. Sino kumapay ngay? Kat ti best friend mo, Kasta ka di, imbag man tanalagip nakapinasyar. Kunaklakit din no nalipatan na kon. Mabalin aya mo ta kasta. Sika ka di pa iti malipatak. Ang api ang nagawid kang agpaiso, ha? Sigurado ak anapintasan ti biyag mo iti Canada. Saan mat nga amin akan ito kat naragsak ti biyag iti Canada? Siyempre, naragragsak latamat pasyaram mat ti lugar anak kaya nakam kandem makalam. Sa bagay, ang agsubli ka matlaan ka di iti Canada? Uwan No kasta nakabakasyon ka na ang gayam. Aginggat ka ano nga iti kaadam dito Pilipinas. Nabayag siguro dito 6 months. Masapul hagsubli aki di Canada. Tapno, maminting ko ti residency required para ti citizenship ko jay. Kasta ka di? When? Mabiit lang nga rod ta mga laak iti meriendaan ta. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Sige man nga rod. Tani, kaslaado ti pag-istoryaan ta. Kumusta kayo matin ka ni Jake? Okay kami lang, Mat. Kinapuno na. Ato tina-istorya ni Carol kanyak. May papan kada kayo kini Jake. Ha? Ni Carol talaga. Nakaun-una manen ang nag-istorya ti Loka. Pudno ka niya, saan kayo madan iti anak kini Jake, Chris? Wan. Saan kami ang maadan iti anak? Gaputa adda diferensya ti matres ko. Isong agbababae matanda sawam. Kasta ka di? Saan ta napagsaritaan data, Ronald? Nuluklukwan na kada sawam. Apa di mo paila ang sinaan? Saan mat akas tala ang kalakanan ti amin, Ronald? Agasawa kami. Nagkasar kami. Kan may sa ay ayatak ni Jake. Grace, saan mo adisip ti kastangar aramidan ni Jake nga?
iti kasta kasasaan mo. Nasgan lang kumaamas ayatan kan ipatag na kapay. Saan ka takasta saksaktan na ka? Ronald. Rabang nalaan ko mga irespeto na matikin na babaeng. Sana gaputa saan ka makaanak, kat kastandar aramidan na ken ka. Dahito yan ti kararagsakan nga daw iti biyag ko, Ronald. Thank you for loving me. Siyak turong bang agyaman ken ka karon. Ngamin, kamodyanan na. Inaklon nak mo langan. Siyempre napanunot ko ngamin, ngawan matan ti rason. Tapno ibay-bayag ko pa iti panangaklon ko kan ka. Amang ano, ibawing mo pa iti sabalit. Sayang mat. Onya? Nasaysaya atan ngay naklon ka adagos. At least, maibagak ako kwakan. Awanan makaagaw pa'y kan ka. Di ganto pula sagbabawi, ti panangaklon mo kanya, Carol. Hi, Carol. Oh, Grace! Hello, Ronald. Hello, Grace. Oh my God, best. Agtugaw ka. Saanan, bes? Adda nga min sarakak a kliyente dito restaurant. Kasta ka di? Wen, bes. Oh, kumusta? Anya nga iti madamag. Well, napintas adamag, best. Anya data, bes? Nobyo ko ni Ronald. Nobyo mo ni Ronald. Kunang, Carol? One best. Kasta ka di? Yes, best. Sige agsi arak labit. Kaslamat imat ng tityan ko. Okay ka kadilaang, best? Uun, best. Okay aklaan. Medyo madilaang tirik na. Hello? Hello, Grace. Ronald? Kumusta ka? Okay ka din tirik na? Uwan. Okay ako, Ronald. Nasaya atan tirik na. Iso na lang ang tamalmaldayak ita. Ngamin, agmay may saak lang dito'y balay. Kasta ka di? Urayan na. Umayak di tayo damat lang. Ay, saanan, Ronald? Amangan no makadisturbo ak iti happy moments yung kini Carol. Adda kita dito'y balay. Itay pa nag-awit ni Carol. Umayak di ta. Urayan na. Sige. Sikati makaam mo, Ronald. Mangan ka lang nga mga Grace. Agmusog ka. Agyaman na, Ronald. Talagang inasikaso na itang alta. Sa bagay. Kasto'y matikanayan nga aramidam ili kanya. Basta masigurado lang nga nasayati ka sa saad mo. Okay ako. Kampante akong amang panaw ken ka, Grace. Ronald. Ang di mo rubang tagtalin na ilatan dito unag tibalayo. Naskan nga iliw-liwag mo matrik na rumor ka. Nung kasapulang nagtrabaho ka manen, aramidam. Iti kasta, may liw-liwag mo, ti panang lukloko ti asawam ken ka. Panagkunak, saan na ka nasubyanan pa ni Jake? Saan, Ronald? Di mo kumamat ibaga ti kasta. Uray balibaliktad ang pa'y tilubong. Asawak latta ni Jake. Ay, Grace. Marikrik-nak ngagsublimat lang itidanak ni Jake. Apay ay akas tala unay ti panagayat mo iti dayja, Jake. Kat agdadata lang arudan alukloko na ka. Agriing ka kuman iti kinapudno. Adi na kan ay ayatan ti asawam, Grace. Ronald. Lipata mo ni Jake, Grace. Saan nga iso ti lalaki aparaken ka? Apay akas na tilangam, Ronald. Kasla, di ka makaid na Ha? Kuha, Carol. Pampanunutak lang amin ti na ibaga dagiti dadakkel mo. Ti ka di may papan, ti pa nagkalay sa ti kayat mo asawan? When? Apay, ada ka di parikot? Saan ka di pa yan nakasagana? Ibagamlaan, babe. Sa anak mat nga apura.
Saan mo't nga ti kasta, babe? Kahit kulay nga planado ko mati amin. Narigat nga min dagdardara sudos no may papaniti day tabanag. Okay. Maawatan ka, babe. Di ka agdanag, takasaritak da papangkin mamang. Ibagak kadakwa dati na pagsaritaan ta. Ronald, pangaasim. Tamao din daytoy ayo umay mo dito'y balay. Ang mga nada makakita kan ka, kat idanon da pa'y iti asawak, wano kin ni Carol. Kinapuno na. Yak pa'y lang malipatan tinapalabas ta. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Ronald. Ay ayatan ka pa'y lang aging gaita. Anya? Ronald. No sanak lang ngayon sukat kin Jake. Sigurado, naragsak tayo tan agdenden na. No siyak lang tinagbaling asawam. Yak tupulos aramidan tinaramin ni Jake Kenka. Ngamin, si kalaeng ti babae nga ayatan kan ipateg ko aging gat at si bibiyaga. Ronald. I love you, Grace. Ronald. No manugot ka. Saan arumbang daytoy? I love you so much, Grace. Amok nga. Gusto ni Ronald. Pangaasim ta di mon baliksan pa'y dagita kanyak. Addan asawak. Kat nobya mutan ti best friend ko. Mas deserve ni Carol ti panagayat mo ngam iti siya. Grace. Naragsaka kon iti kastoy a sitwasyon ta. Kat kidawak nga aging galangan ko maditoy. Saan ta kuman nga agaramid pa'y iti may kaniwas. Pangaasim, Ronald. Nadamag ko a plano yung gaya man tagkalay sa akin ni Carol. Danyay. Uwen. Iti kasta. May kuyog kumat din ni Carol ang mapanidya Canada. Naimbag kayo pa'y. Naragsak kayon. Grace. Di mo't naibaga akong ngayon ka. Amumait nga aging gay takit. Sika pa'y lang tipit-pitik to'y pusok. Amom, Ronald. Nasaysaya at siguro no umadaywa akon kan ka. Ngamin, diyak kayan ang mapadasan ti best friend ko ti pagdaldalanak ita. Oh, Grace. Ronald, diyak kayan alukom ni Carol. Ay ayatin na kaunay ti gayam ko. Iso apang nga asim tadi mo ko mapaldaangan. Panawan siguro, tapno lipaten tan ti tunggal maysa. Inaramid kumat amin nakabagilak. Tapno lipaten ka. Diyak mo. Ano pa diyak maramid. Sika ka na yun tanday ti pusok and panunod ko. Sika ka na yun ti malaglagip ko. Gaputa ka na yun nak amakit kita. Sana bale. Into nada kayon iji Canada. Patyak ngagbalinan an nayas ti amin. Ikarim kumakanyak nga ayatom ni Carol. Iti nalablabos pa'y ngam iti panagayat nga impaay mo iti kanyak. Grace. Ikarim kanyak adimon tupulos lukwan. Kan paldaangan ti gayam ko. Pangaasim, Ronald. Sige. Ikarik dahi takin ka, Grace. Aramid ka amin nakit daw mo. Agyaman na, Ronald. Kat ulit at manantag daw iti pamakawan kan ka. Sapay ko mata mapakawan na. Agyaman na iti pamatag nga impay mo kanya. Nga uray kas yatin subad ko kan ka. Kat sapay ko ma, tagbalin anaragsak tibuklan yun to ang pamilya kin ni Carol. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. May samanen na naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam.
Naragsak nga ingkay panagdangdangag. Iti daytoy agundaway si papanakkel kami amang isagot iti paggibusan ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Ngem sakbay na makablaawan man pay ni Sir Rene Pascua ni Ma'am Pisces Girl kastamatan ka ni Ma'am Concepcion Salvador. Hello mat ka ni Ma'am Daisy Abuan dita New York City. Makablaawan mat na Mr. and Mrs. Joel Kaasi. Kablaaw manipod ka ni Sir Bensol ti Isabela. Makablaawan mat amin at taga-Apari West Cagayan Valley. Kablaaw manipod ka ni Sir Nestor Alamo. Shout out mat ka ni Ma'am Maricel Concordia dita Riyadh, Saudi Arabia. Hello mat ka ni Ma'am Jerlyn Kudyamat. Kastamatan ka ni Sir Oliver Gutierrez. Hello mat ka ni Sir Marlon Holyo. Kani Ma'am Dalia Aguinaldo. Naragsak nga ingkay panagdangdangan. Intay nga rodan danggan ti maudi apasat ti pakasaritaan ti biag ni pagayam tayo Avanji. Oray si kakadikat saan amasyan kanya, ha? Saan laang matkat ada kayo ti marigrigatan iti kastoya sitwasyon? Amuyo ka di. Nga oray siya katawaan. Kan uyawan dagiti tao. Gapo iti napasamak iti pamilya tayo. Dandani inaldaw ada tayo ti pagchichismisan dagiti tattao. Oray pay! Saan lata arason day tatapno agar amat kay ti may parit nga agas? Saan nga umanay arason day ta? Tapno dadaalam ti biyag mo na awatam. Mabalin ka di nga bulimak kayo. Saan kayo kuman nag-recare pa? Jasmine, anak ko. Siyak ti marigrigatan. Siyak ti ginondawayan da. Siyak ti nagsikog. Siyak ti agbalin abalasa nga ina. Saan ada kayo? Iso atumal na kayon pangaasiyo. Jasmine. Iti day tangar aramidan yo. Karkaruan niyo lang ti sitwasyon. Karkaruan niyo lang. Anay ko. Apa yan, anak ko? Anya tinasakit. Ano ka, Jasmine? Anya tinasakit? Anay ko. Nagsakit ti pusong ko. Tinasayaan. Itaray da ka lang ni Diyos. Ito anak ko. Jasmine? Jasmine, anak! Jasmine! Ay, masya anak launay dyan anak tari na ato. Ay, agpada ta ba kay... Ay, kaasim at nagsasaruno ba't lakit din tidimtang aparikot iti pamilya na. Puro sa empi man tilaklak aman na. Teresa. Babalawag unay ti bagik. Gapu ka na gito'y amapaspas sa amaklakay. Saan mo basol ba kay? Awan basol mo. Tilang pagsayaatan dati pinanunok mo. Lakay. Nakaragkaro lang amarigatan ka no kasta pagpabasulim ti bagay. Anya nga tayo ti kasayaatan nga aramidan ta amang tulong kadakwada. Tapno makarugi namanan. Ay, italik tayo langin iti dos ti aming bakit. Sangsang kamay sa tayo ako mararag. Kitsapay kuma, ta ispalan na iti pagkad ni Jasmine. Diyos ko. At nuyak asi papakumbaba dumawan iti kasim. Ispalam ko maiti pagganti anak ko. Jak lakit di ka ba ilan na dadaka sa mapasamakan ko na. Tulungan da kami kumaapo. Tulungan da kami abumangon manan. Ikanda kami itikiran kan pigsa ti paginagam. Tapno malasatan mi dagito ya panuko. Kasyanda kami kumaapo. Panje, anak ko. Nana. Itay na ka pa'y asap-sapulan ka ni tatang mo.
Anda ka laang gayam dito'y kapilya ti ospital. Diyan ka mo daramidag nga nang awanan ti sa bali amasit ka. Mariripo ka ng unay. Dahito'y ti may sa pagkurkurangan tayo, anak ko. Ngamin, sa tayo laang umasidagkan ko, ana. No talaga saan tayon akabaulan. Tirumbang ko ma, kat isuti ka na yun nga sitgan tayo. Agam, mamati ak, agapo ka nagiti napasamak. Agbalbaliwan ti amin. Isu ko mati pang pangro na tayo. Kanayunan tayo ko mati umasidagkan ko na. Adaman, ken awan ti parikot apagdaldalanan tayo asa nga pamilya. Nanang? Lola? Apok. Jetro, anak. Nakasarita min kin ni Lolo ti Doktor amang tamtamin kin ni Jasmine. Okat, kumusta ka nun dya, Adem, apok? Naispalo ni tipagad ni Jasmine, Lola. Nanang. Agyaman na, Diyos ko. Ay, nasaya at ba't nga rudlo kasta, apok? Iso na lang, tanaragrag ti inawon na. Anya? Diyos ko. Mangan kalaeng amangan, ading ko. Nabsog ako, Manong. Ado ka di matlaang tikinan mo. Wan, Manong, agyaman na ka. Ita niya. Ngamin, tultulungam ni Nanang amangay aywan kanya. Mababainak nga rodan kan ka. Iti anya aga po kumangay mat amabain ka kanyak, Manong. Gapo iti kinasukir ko. Sinong basong batak ni Nanang? Nga isumatan ti makagapo no apay anaragrag ti inawam. Amo, Manong. Talaga siguro asaan apara kanyak dayjay nga ubing. Iso lang siguro ti inaramat ti Diyos nga instrumento. Tapno, mabukal tayo manan akas pamilya. Husto ka, ading ko. Sorry, Jasmine, anak. Ngamin, saan ka na protektaran? Sapay ko mata mapakawan na anak ko. Awan basol yung kanyak, Nanang. Amok nga inaramid yun lang tikas jay. Gaputa iso ti amoyo apagsayatan mi nga kabsat. Jasmine. Tinapatag ita. Ada kayon dito eh. Saan kayon amayad ayupay kada kami? Agdadan nata yon, Nanang. Sa di naman ang tinagkapuam, Jetro. Kuna nilolam anasa pa ka arimor. Ang apay nga itaka na ang asimangpat. Abda nga minapan ko inaplaya na trabaho, Nanang. Kat kaasi ti Diyos, naawat ak matadagos. Anya? Kaya't mo asawan. Agtrabaho ka? Kasanun ti panagadal mo, anak ko? Extra income laang, Nanang. Iti kasta, makatulong akmat dito'y balay. Kentak no makaurnong akmat iti uray basit. Para iti allowance kunto into nag-eskwela akmanen. At ayaw pa'y mo ti enrollment. Ang anak, kabailan kayo mo't apagadalan kini ading mo. Bay andak kumalaang, Nanang. Kaya't kayo ngamin atulungan. Kentap no maksayan mo't ati pampanunutan nyo. Jetro. Kentap no mapadasak mo't ti mangged. Mapadasak mo't ti maadaan iti bukod ko akwarta. Babaan iti panagtrabaho. Ala, si kangarot ti makaam mo, anak ko. Sorry kadagiti saan anasaya at ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarit nga agbalbaliw akon. Kat ituloy kon ti agadal, aging nga agtorpusak. Nanang, naikabil ko amin ng itulugan dagiti order at tinapay. Kastamat ng dagiti cake. Nasaya at matngarod no kasta, anak. Ay, sumurot ka kadimat ama panag-deliver, apaw. Wan lola, dua kami ka ni Manong Jetro. Iti kasta, saan unay amarigatan ni Nanang agi-deliver.
Awan ka di tisirek ni Jetro iti trabaho na. Day off na ita, nanang. Ay, kastaya. Nanang. Sapay la ko baga rod, tagtultuloy matan ti kasta kinapigsa ti negosyo yo, anak ko. Nanang. Kat mapasamak day ta, babaan iti tulong ti Diyos. Ay, pudno launay day ta, anak ko. Alala, mapan kayo nga rudain. Iti kasta, saan kayo amarabyan nga agawain. Sapay naga daw, dya i-deliver yaw. Bakit? Sa dino tayo ni Banje? Ay awan da, rimwarda nga agiina. Apan da gi-deliver iti tinapay. Apay ka day? Adabot surat asin mangpay. Tagapon na ngay. Kan para asinaw day ta surat lakay. Naka-address mo ken ni Banje nga anak ta. Naggapo di Muntinlupa. Nalabit ang naggapo ken ni Marshall dito asurat. Ay, mabali na kasta lakay. Itad munto inton sumangpet da. Ato'y bakit? Si kantong timangtad iti anak ta. Anyo ti kunayo pagsasaritaan tayo, nanang? Wan nga agpayso, nanang. May papan ka di iti surat ni tatang? Wan, anak ko. Masakit ka na di amayo. Kat agkid-kid daw iti pamakawan. Kan kid-kid dawin na ti panang sarong kartayo kan kuan. Nanang? Ay, ayatan nyo kadipay ni tatang, nanang? Saan nyo kadi akagura ni tatang? Aklunak. Talaga anasakit tinakam ko kan kuana. Nang runa kadagiti saan anasaya at anapaspasamak iti pamilya tayo. Angam ita taadda sakit na. Kan madusdusang kapo kadagiti dakas nga inararamid na. Napanunod ko asaan tayo kuman anayunan pa iti panagrikrikat na. Nakasingsingpat kayo at talaga, nanang. Talaga aman nakaawat kayo unay, nanang. Sapay kumata didak guraan. No ibagak ang nakasagana akon amang pakawan iti amayo. Kinapudno na, nanang. Nakasagana akmatan amang pakawan ka ni tatang. Kasta akmat, nanang. Iso ano mapan kayo iti ayan na. Sumurot kami, mat. Marshall. Agiyama lang. Tapilat gamot lang. Tikitaw ko, Banje. Tatang. Kumusta kayon, tatang? Kumusta kayon, anak ko? Tatang. Tatang. Agyaman ako, unay. Iti oras. Gaimpayo ita kanyak. Tatang, agpaimbag kayo. Pakawalan da, anak ko. Nagdakal. Tinagkurangak ka na kayo. Nangrunakan ka, Banje. Lipatan tayon day chay lakay. Ti Diyos tupay kat mamakawan. Da kamin tulakit din at tao lang. Asino kami kumangay mat. Tapno ipaidam ni kan kaday na, Marshall. Gusto ni nanang, tatang. Agyaman na, Banje. Agyaman na ka, anak ko. Maragsakan ang unay. Gapoy tinaitangay magayo. Lakasagana akon amatay. Gaputaoray kaskasano. Nakunod ko madlangan. Di pamagawan niyo. Tatang. Anya ka ka di, Marshall. Di ka kumamutag sa iti kasta. Tatang, at idog pa'y tibiyagyo. Agpaimbag kayo kindi. Urayan meet iruruaryo dito'y pagbaludan. Husto dagiti anak na, Marshall. Agpaimbag ka kiti. Kat ikarik aman ipod ita. Kanayunan min timang sarungkarkan ka.
urayan mi ti irurar mo. Tapno makapagdaden na tayo matlaang kadagiti anak ta. Nanang! Nanang! Apay ka di anak ko. Umay kayo manganan. Naidasar min ti pangrabian tayo. O sige, umaya kon. Jaran! Ni, nagadumot ang dagita amakan. Nagadun ti inluto yu anak ko. Wan ananang, daytoy pay, Wow! Nagpipintas mo't ang dagit na asabo, anak ko. Para kada kayo amin day tananang. Regalo mi kada kayo. Ang apay arigaluan da, kat saan ko mat a birthday. Uray saan niyo a birthday. Kayat da kayo a regaluan. Ngamin, kayat mi amakita ti kinaragsakyo. daytoy kas pagyaman mi kada kayo, nanang. Gapo iti pamatag ken sakripisyo nga ipapaayo para kada kami. Ay na, agyaman ak unay, anak ko. Sapay ko mata, nagustuhan nyo, nanang. Launay anak ko. Magustuak unay, ken maragsakan na. Ngamin, nailasat tayo dagiti panubok adimteng kada tayo. Kat ita, makitkita kun ti bunga dagiti rigat ken sakripisyok anagabrod. Nanang? Nanang? Kat ikalik, nga ayatan kan ipatag kayo aginggat mo udi nga angas ko. Ayat kan pamatag abuyugan ti panagkararag tayo iti Diyos anamarswa. Kat sapay ko ma, tatarabayan da tayo itirigat man kan namay. Agtitinulong tayo para itinapimpintas pa'y amasakbayan tibiyag tayo, anak ko. Adamat basit ornong ko idi anagawid manipod Hong Kong, nga iso ti pinagpuunak anang ipatakdar iti basit a bakery. Aging gaan na padakkal mi kat iso ti nagtataodan ti pinagbiag mi nga agiina. Intuloy nga rod dagiti dua nga anak ko tinagadal kat kaasi ti apo nakalpas damat iti kurso nga inalada. Kat ita agpadadan amangop opisina. Itultuloy ko matlatta ti bakery kat adda pa yan dua a branch na dito'y matlaang La Union. Iso na laang tasaan matan anailasat ni Marshall ti sakit akimpat kenkwana. Aging galaangan dito'y Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos iti nakaat atidog unay asurat ko. Sapay kuma tanaliw-liwa dagiti padak adumdumngag. Daytoy man ti padas ko ajak topolos malipatan. To'y pagayam mo, Vanji. Ken ka pagayam, Vanji. Awan anyaman na pagayam ko. Pagyamanak di, gaputainan anusam nga insurat kan inistorya ti pakasaritaan ti biyag mo. Kat sapay kuma, tanagustuam ti panakaidrama na. Kunada nga rudan saan amang ted ti Diyos iti parikot wenno panubok aditay kabailan asulbaran wenno lasatan. Kablaawan ka pagayam, Vanji. May saka apagulidanan nga ina arumbang atuladan dagiti anak mo. Nasaya at ti panagpuspusom isu nga inikkan na kati Diyos iti gunguna nga isu ti ragsak ken namay alaklak amom ita kalpasan ti panagrigat mo iti kalabas. Alakastan pagayam, Vanji, ket pagyamanak unay ti kapanagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.